ngalak apa bayi wajib membeli sampai jarum, walaupun jarum, hatta jarum. Ngalak apa? Ngalak barang sereme, tapi tetap berhisab benar nih. Apa boleh ngalak tanah? Hah? Apa boleh ngalak tanah? Oh karo ning berapa sakelan? Iya tas sakelan ndak bener. Udah bawa sakelan deh. Enggak ada babar petong bumi. Berapa ekor nih? Wallahu a'lam sampai berapa meter ke baba nih. Jutaan meter mungkin ndak baba nih. Iya tasnya cuma setengah kelan. Sebriye nih kan, secengkil dia ngalak di noreng bil batil kila bencara batil. Ngangsak boleh pager, ngangsak pager sampai sakelan. Iya ya tas sakelan ndak baba nih. Dia tak sakelan ndak baba. Apa tompok nih sakelan ping berarti dia ping jutaan ndak baba, jutaan meter nih ndak baba. Aja mau ngalak di noreng wajib membeli. Mau tak mampu membeli sampai anda wajib minta halal lah. Engkau sengalah telur buat ini. Bukan soro tetua budu. Telur ikan wajib membeli nih.